Muraho imyaka 5 irashize abatuye isi babonye icyorezo karahabutaka kitavuzweho rumwe kiswe COVID-19. Indi myaka 4 irashize abatuye isi batangiye guhabwa inkingo za COVID-19. Interuro ya gatatu ngiye kongera biteye ubwoba, agahinda, kwiheba no kwibaza nigira iti: nyuma yo guterwa inkingo za COVID-19 abantu bamwe bavuga ko nyamara zishobora kugarika imbaga, abakomeye bakabyita ubusutwa, ubujiji, ibinyoma no kuyobya rubanda. Noneho abahanga bo bakomeje kuvumbura ingaruka ziteye ubwoba ku magara y'abacengejwemo utuzi tw'icyizere no kwikingira. Kubera izo mpamvu abanyapolitike banahatiye ku gatuza ko rubanda bagomba gutega amaboko bakabatera, bakabashimangira ndetse bakanabatsindagira. Kuri ubu hirya no hino ku isi bariraza Nyanza badashaka no kugaruka kuri inkuru iteye ubwoba, ahubwo barahangana no gutuma rubanda batamenya ibiri kuba, n'ubitungukije akitwa ko ari gukurura ka munani no gukwiza ibihuha muri rubanda, nyamara ingaruka zandagaye hose. Dr. John Campbell yakomeje kubivuga bamuvugiriza induru, none kuri uyu munsi aragira ati: ntekereza ko noneho ukuri ku nkingo za COVID-19 kwatangiye kwiyerekana. Yewe n'ababeshye sinari nzi ko bizaba cyangwa bitazaba, kuko mu gihe kirekire natekerezaga ko bizacecekeshwa bigapfukiranwa kugira ngo bitajya ku karubanda. Uko kuravuga uwabanza akagushakira mu ngero ziteye ubwobara. Ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 4 mu 2024 itsinda ry'abanyamakuru bakora inkuru zicukumbuye ku kinyamakuru The Telegram cyo mu Bwongereza bayobowe na Robert Mendick baranditse bati: AstraZeneca yemeye bwa mbere mu nyandiko z'urukiko ko urukingo rwayo rwa COVID rushobora gutera ingaruka zidasanzwe. Uku kwisubiraho gushobora gutuma yishyura za miliyoni z'amapaundi y'ingurane. Tubibutse ko nyuma y'ukwezi ibyo bibaye na nyuma yo gukora amahano turabona urukingo rwa AstraZeneca rwatewe abantu benshi bashobora kubamo nawe, rwahise rukurwa ku isoko kuko byagaragaye ko ruteza kandi ruzateza ingaruka ziteye akababaro n'ikimwaro ku magara ya rubanda rw'isi, hagakurikiraho ikimwaro ku bari kubihagarika. Mwe muretse gato. Mu ntangiriro z'umwaka 2024 nyuma yo gukorera ubushakashatsi ku bantu miliyoni 99, ikigo Global Vaccine Data Network GVDN cyasohoye inyandiko nawe wabona yitwa COVID-19 Vaccines and Adverse Events of Special Interest, maze kirashimangira kiti: rwose turemeza ko muri ubu bushakashatsi n'ubundi buheruka twabonye ibimenyetso bidasanzwe by'indwara ya myocarditis and pericarditis. Ibi ni ugushyuha no gukanyarara bikomeye kw'imikaya n'icyafatwa nk'ingobyi y'umutima, kandi ngo biri guterwa n'inkingo za COVID-19 za Moderna na Pfizer. Ibi byongereho indwara ya Guillain-Barré syndrome na cerebrovenous sinus thrombosis, ibyo ngo biri guterwa n'urukingo rwa AstraZeneca. Izo ndwara mu kanya turazisobanura. Turazisobanura neza cyane ko ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa mbere kwa 2024 abashakashatsi bo muri kaminuza ikomeye yo muri Iran yigisha iby'ubuzima ikaba yaragize uruhare mu gukora inkingo nyinshi yitwa Ardabil University. Abo barimo Dr. Majid, Dr. Nasrin, Dr. Gorizadeh, Dr. Shakel na Dr. Martin, bose bayobowe na Dr. Elham Safarzadeh. Icyo gihe bahishuriye isi ubushakashatsi bwabo butagize aho buhuriye na bya bindi byo kwangana nabo mu burengerazuba. Ubu bushakashatsi bwabo babwise Reported Side Effects Following Oxford AstraZeneca COVID-19 Vaccine in the Northwest Province, Iran, a cross-sectional study. Amakuru bagarutseho yo ateye ubwoba ku muntu wese wakingiwe icyorezo cya COVID-19. Babanje kwandika bati: mu gihe gahunda y'inkingo yatangijwe nk'igikoresho cyiza cyo kurwanya icyorezo cya COVID-19, impungenge z'ingaruka ziterwa n'inkingo zariyongereye cyane kubera gutera imbaga nyinshi y'abatuye isi urukingo rwa COVID-19 bitigeze bibaho mu mateka. Dushingiye kuri izo mpamvu twahisemo gusuzuma umutekano n'ingaruka zishobora kuba ku batewe inkingo za COVID-19. Ubu bushakashatsi bugamije gusuzuma ingaruka zikurikira isanganya z'urukingo rwa AstraZeneca no kumenya ibindi bifitanye isano n'ingaruka z'izi nkingo. Ibyo aba bahanga bavumbuye nk'ingaruka nubyumva uriheba. Ahubwo muri ibi bihe indwara zitwa stroke ngo zo guturika k'udutsi tw'ubwonko ziri kwiyongera bitandukanye n'ibihe byashize. Indwara z'ubwihebe no kwiyahura ziriyongera ubutitsa, guhagarara k'umutima nabyo mu mazi iminsi mubyumva. Ahubwo dore ikindi wa mugabo uherutse kurusimbuka rwamubonye aherutse kuvumbura, abahanga bakemeranya nawe. Indwara yo kuba ikimara iri kugenda ibicyorezo. Abana bato barabajyana ngo baterwe izo nkingo, bagarurwa mu cyumweru gikurikiyeho bagatangira kugira umuriro mwinshi cyane, bakarwara bakaremba, none dore bari kubibimara. Ese byagenze bite ngo abatuye isi bisange mu kangaratete nk'aka ko gutegereza uruzabahuhura, kuko nyina benshi ubu baragendana izo nkingo biri kwemezwa n'abahanga ko ziri kubahindurira ubuzima, zibukura mu kamwenyu zibujyana mu gukambya gahanga. Ko byatangiye bihwihwiswa ariko isi kabifata minenegwe, aho nta rindi banga ryari ribirimo di. Muri iki kiganiro ngende Jean Dodier Kanijabo tugiye kuzenguruka ubushakashatsi buri gusohoka umusubirizo ku ngaruka z'inkingo za COVID-19 tugamije kumenya ukuri kose kurimo amabanga mu nkingo twatewe, inyungu kuri bamwe n'ibindi yenda byatuma benshi bamenya icyo gukora,
aho ntawe wamenya bigatuma amafufu n'amafaranga bidufubika. Ikaze mu ivuriro Eva Life nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankoraho riraka, n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Eva Life, ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu n'umuziba. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Eva Life bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Eva Life rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha, kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Eva Life, icyizere cy'ubuzima. Korea Automobile High Technology Limited. Izi ni inzobere mu bukanishi bw'imodoka zikorerwa muri Korea nka Kia na Hyundai. Zifashisha ikoranabuhanga rigezweho zigasuzuma ikinyabiziga abakanishi bakagikoraho rikaka. Niba kandi uri no ku rugendo imodoka yawe ikagira ikibazo, hamagara aba bahanga bakudepane aho kuyihabara upigapiga ngo bayangize kurushaho. Aha hari na piyesi zose z'imodoka zakorewe muri Korea, bakagira n'amavuta meza cyane yo mu bwoko bwa Kicks, yaba ya motera, ya buwate na ya feri, atuma ubuzima bw'ikinyabiziga cyawe buramba. Batera irangi imodoka igasubirana agaciro, bayoze gataha ari mutongoro. Namwe mutunze imodoka z'ubundi bwoko cyane cyane ubu bugezweho, ibanga no guhora ugisha inama muri Korea Automobile High Technology, bakagukorera maintenance, imodoka igahora ari mu ryerye. Ni Gikondo, hateganye neza na Paruwasi Gatolika ya Gikondo. Twese turibuka inkuru y'inshamugongo yatangiriye mu Bushinwa mu mujyi wa Wuhan, kandi byakurikiyeho ni inkuru buri wese atakwigisha undi kuko hari nabo yatera gahinda. Ubundi buri wese yamenye byose, anumva ibyiswe ibihuha ko inkingo za COVID-19 zishobora kuba zihishemo ingaruka, ariko za leta zakoresheje imbaraga zose abantu baziterwa bijujuta, abandi babategera ahantu buri wese atari gusimbuka, harimo ku kazi, service, ku masoko ndetse no kugira aho utarabukira, ku buryo kutiteza inkingo za COVID-19 hari aho byafashwe nko kugambanira igihugu, ako kanya bakakujisha bakarugutera. Ikibazo giteye ubwoba nuko umuhanga wese wazamuye ijambo ko nyamara izi nkingo zishobora kuba zibyagiyemo ibizatubyutsamo ibituzengereza mu gihe kiri imbere, bahitaga bavuga ko amakuru ari gutanga ari ibihuha, fake news. Bitaba ibyo bikitwa kuyobya rubanda mu byatajanishije, misinformation. Abenshi bo baranabifungiwe, abandi ubu ntibakumva akaganiro nk'aka kuko batakitubarizwamo. Simba beshya da, kuko nibi hari ababyita ibipapirano kandi mwumva tuvuga ibyandagaye hirya no hino. Bitangira kuba bibi byabaye n'ibitangirana n'abantu ba mbere batewe inkingo, gusa kuko ingaruka z'inkingo zagaragaraga ku mubare muto cyane, za leta n'imbaga rusange babifataga nk'utuntu tworoheje. Icyo gihe kaminuza rurangiranwa ya Oxford yo mu Bwongereza ntiyatinye kwemeza mu bushakashatsi ko inkingo za AstraZeneca na Pfizer zifite utuntu tuzifuritsemo twateraga guhombanya bimwe mu bice by'ubwonko, ahasigaye bikabyara ishyano. Televiziyo mpuzamahanga y'Abanyakoreya yitwa Arirang TV yabitangaje ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa 10 mu 2021 iti inkingo za COVID-19 za AstraZeneca na Pfizer zirahuzwa n'ingero nke ariko zidasanzwe zigendana n'ibibazo by'udutsi two mu mutwe n'ihererekanyamakuru yatwo ibizwi nka neurological complication. Ibi byavumbuwe n'ubushakashatsi bwa kaminuza ya Oxford bwemeje ko nibura mu bantu miliyoni 32 bo mu Bwongereza batewe izo nkingo, abasuzumyi bemeje ko harimo 38 muri miliyoni 10 batewe AstraZeneca bagize ibibazo bya Guillain-Barré syndrome byabateye kubura ubushobozi bw'uruhu bwo kumva ikirukozeho, guhungabana kw'imikaya n'ibibazo by'imigendere. Mbibutse ko mu bisobanuro by'abahanga bemeza ko Guillain-Barré syndrome ari ukuzahara bidasanzwe bitangirira mu kirenge n'amaguru, bigatuma habaho guhungabana mu migendere no gucika intege, binakomereza no mu bindi bice byo hejuru byibasira cyane amaboko, bikabyara kugagara, paralize kuri bimwe mu bice. Abaturusha ubumenyi muri ibi bemeza ko ibi bisanzwe biterwa na virusi za influenza virus, cytomegalovirus n'ibindi. Arirang TV yarakomeje iti hari abagize ibibazo byo gucika k'udutsi two mu bwonko,
hakiyongeraho na stroke. Abo ni abantu 60 muri miliyoni 10 batewe urukingo rwa Pfizer. Nubwo bimeze gutyo ariko impuguke zikomeje kuvuga ko kwikingiza atari bibi. Dore ikintu giteye agahinda kurushaho, wakwemera ko kaminuza ya Oxford ariyo yakoze ruriya rukingo rwa AstraZeneca? Iyo uvuze uru rukingo ahita haza inkuru iteye gutya. Mu gihugu cy'Ubwongereza hari kampani zikora imiti n'inkingo nyinshi. Zimwe mu zinjije amafaranga menshi muri uyu mwaka wa 2024 harimo AstraZeneca, iyinjije miliyari zirenga 202 z'amadolari. GlaxoSmithKline yo yinjije miliyari zirenga 86 z'amadolari. Royalty Pharma yinjiza zirenga 17. Roivant Sciences yinjiza miliyari zirenga 9 z'amadolari ya Amerika. Nk'uko ubibona ku mibare, AstraZeneca ifite menshi, ariko ababara amafaranga y'uru ruganda bemeza ko ayo bavuga ari nk'udufaranga two kugura kabiriti kuri AstraZeneca, kuko ngo mu cyorezo cya COVID-19 yakoreyemo amafaranga atagira uko wayabara. Nta kubishidikanyaho mwese muzi ko yakwije isi yose inkingo zitiriwe iyi kampani. Nyamara ubu tuganira nibwo abantu batangiye kumenya ko amafaranga yose ya AstraZeneca wayasanisha no gucuruza uburozi mu kiribwa runaka, wamara kubona ko abo ushaka kuroga bose bamaze kuryaho ukajyana ibicuruzwa byawe. Ibisubujajwa kuko inkuru isa n'amaganya ya AstraZeneca isa nizwe kuva mu kwezi kwa 4 kwa 2021 ubwo umwongereza witwa Jamie Scott bamuteraga urukingo rwa AstraZeneca maze agahita arabirana. Yavuze ko ibyamubayeho byaturutse ku rukingo bamuteye. Icyo gihe isi yose yahise imwamagana kandi uruganda rwa AstraZeneca rumwandikira rumubwira ko yashakira uburwayi bw'ahandi hantu. Nyamara isi yakomeje buhoro buhoro kuvumbura ukuri. Ejo bundi ku itariki ya 29 z'ukwa 4 kwa 2024 ikinyamakuru Sky News cyasohoye inkuru idasanzwe kiti Dad who suffered brain injury days after getting COVID-19 vaccine choose AstraZeneca. Umubyeyi wagize ikibazo cyo mu mutwe nyuma y'iminsi afashe urukingo rwa COVID-19 yajyanye mu nkiko AstraZeneca. Umva inkuru y'ibyamubayeho neza. Nyuma y'iminsi 10 afashe urukingo rwa mbere rwa AstraZeneca mu kwezi kwa 4 kwa 2021, Jamie yabyutse umutwe uri kumurya bidasanzwe, atangira kuruka, agira n'ibibazo byo kuvuga. Bamwirukankanye ku bitaro basanga hari amaraso yipfunditse mu bwonko, yahagaze no gutemberamo ndetse afite n'ikibazo cyo gucika k'udutsi two mu mutwe. Uyu mugabo kuva icyo gihe ntiyongeye kuvuga no kwitwara nk'uko yari asanzwe yitwara. Umva uko avuga ubu. Jewe nafashe ingingo za COVID kugira ngo ndinde abantu bakuru bari bayihekeje, ariko ntekereza za AstraZeneca leta bagomba gusobanura ibyago byo gufata iyi miti. Ntekereza ko hari ibyago. Reba nk'ubu mfite umuryango w'abakiri bato, sinagombaga kuba narafashe ruriya rukingo. Ibi bintu byabaye ku bantu benshi nyuma y'igihe bafashe urukingo bagezwa kwa muganga bakabasuzumamo ibirwara bidasanzwe, ariko ntihagire ukeka ko bishobora kuba biri guterwa n'urukingo rwa COVID-19 kuko twibagirwa vuba. Ubu benshi baranabyibagiwe, nta n'uwo wakwemeza ko uburwayi afite yabutewe n'uru rukingo yahawe. Ubwo ibimenyetso wabikura he? Keretse bigufasha bakimara kurugutera, naho abo byagiye biza nyuma nabo bizaza nyuma, abimpamvu izashakirwa ahandi. Noneho nibigera mu bihugu bicumbagira mu buvuzi cyane cyane muri Afurika byitwa uburozi, ibihuherano n'ibindi, abavuzi ba gakondo bagutuma kuzana amarira y'intare cyangwa amata y'imbogo kugira ngo babigukize. Nubwo abenshi batabizi ariko ba nyiri igikorwa barabizi. Niyo mpamvu mu kwezi kwa 3 k'uyu mwaka wa 2024 ishyirahamwe ry'inganda zikora imiti n'inkingo mu Bwongereza British Pharmaceutical Company ryatangaje ko nyuma y'ubushakashatsi bwimbitse basanze hari ingaruka zikomeye kandi mbi banze gutangaza zagaragaye ku nkingo za AstraZeneca. Nyuma y'ukwezi kumwe igikuba cyaracitse ubwo uruganda rwa AstraZeneca rwatangazaga ko ruhagaritse inkingo zose zarwo za COVID-19 ndetse bakabuza n'izihari gukomeza kuzitera abantu. Hari ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 5 kwa 2024 ubwo televiziyo yitwa Sky News yahitagamo kubivuga mu gihe izindi nyinshi zari zaryumyeho. Inkingo za COVID za AstraZeneca ziri gukurwa ku isoko nyuma y'uko iki kigo rutura mu gukora imiti cyemeye ko zateye ingaruka zikomeye. AstraZeneca yabyemeye mu rukiko ubwo yaregwaga mu kwezi kwa 2. Ikigo kireberera AstraZeneca cyitwa Vaxzevria kiri kunengwa kinakorwaho iperereza kuva mu mezi ashize kubera ingaruka zikomeye ku bateye inkingo zabo. Izo ngaruka zirimo kuvurisha amaraso, kugabanya utunyangingo tuvurisha amaraso, ndetse AstraZeneca yabwiye urukiko ko rimwe na rimwe urukingo rwatera kuvura kw'amaraso mu mpyiko. Ubwo abantu yari maze kubyoroga ibyo bibura gasani, wakumirwa ko ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 11 mu 2021 uru ruganda rwikomanze mu gatuza mu itangazo rugaragaza ku mbuga zarwo ko rwose doze miliyari 2 bamaze kuzikwirakwiza nibura mu gihe kitageze no mu mezi. Ni itangazo bahaye umutwe ugira uti 2 billion doses of AstraZeneca's COVID-19 vaccine supplied to countries across the world less than 12 months after first approval.
icyo gihe bemeje ko bamaze kugera mu bihugu 170 byo ku isi bakwirakwiza iby'abaho bitaga umucunguzi, nyamara uyu munsi biritwa uburozi. Kuri iyi tariki iki kigo cyahagarikiye inkingo zacyo. Umunyamakuru w'inkuru z'ubuzima kuri BBC witwa James Gallagher yanditse ko iki kigo gifunze izi nkingo nyuma yo guhumanya abatuye isi na doze miliyari 3 kugeza muri uyu mwaka turimo. Uyu yemeje mu nkuru ye AstraZeneca to withdraw COVID vaccine ko uru ruganda rwo rutemera ko ikirukuye mu kazi ari ibyago n'ingaruka z'ibyabaye, ahubwo ngo rufitiye ishema inkingo zarwo, gusa ngo nuko rwanze gukomeza gucuruza rwonyine. Niko yabyanditse da. Ubwo nyine ngo babonye ubucuruzi buri kugenda barabireka. Iki kiranyagisha. Ubucuruzi buri kugenda we wabireka? Aho ushobora kuvuga ngo yenda inkingo za AstraZeneca na Pfizer tumaze kubona ngo yenda nizo zonyine zifite icyasha mu gihe izindi zisigaye ari inziranenge. Aho waba utaramenya ibyabereye muri kaminuza ya Harvard. Ubundi iyo bavuze abahanga, abenshi bumva kaminuza ya Harvard. Iyi rero ifite amashami, abarimu, abanyeshuri, ibikoresho n'ibyo basohora nk'ubushakashatsi bwabo byose bihebuje umugisha izindi kaminuza pe. Ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 4 kwa 2023 abahanga bamwe banafiningije iby'ubuzima mu ishuri ry'ubuvuzi rya Harvard Medical School basohoye inyandiko nasomye ibikoba birankuka. Nubwo irimo ibigambo bikomeye by'abaganga nakomeje guhanyanyaza, uyishaka nayo wayibona. Yitwa Fatal Post-COVID mRNA Vaccine Associated Cerebral Ischemia. Ntugire ngo ni bya bicupuri byandikwa n'abatahengereje neza, kuko iyi kaminuza yatoranyije abatagatifu b'abarimu babiri muri buri shami ry'ubuvuzi ryabo. Nadia Macmillan na Cole Fernell bigisha mu gashami k'ubuzima bwo mu bwonko neurology muri Harvard. Batoranyije kandi Harry Rosenberg na Matthew Anderson bigisha mu gashami ka pathology kiga iby'inkomoko z'indwara, imihindagurikire yazo, ingaruka buri ndwara itera no kuzisesengura. Batoranyije kandi Pankaj Pal we wigisha ubuvuzi rusange, Catherine Stephenson nawe nuko. Iby'impamyabumenyi zabo mureke bye kuducira umwenda, ahubwo batangiye mwiri buriro bagira bati indwara ya trombose ikomeje guhuzwa n'inkingo nyinshi za COVID-19, ariko hari amakuru make ku ngaruka z'urukingo rwa Moderna no kuba rwagira ingaruka zo gutera trombose. Muri iyi nyandiko turasobanura ikibazo twabonye cyavutse nyuma yo gukingirwa urukingo rwa COVID-19 rwa Moderna. Aha, mu buryo bwa kiganga indwara ya trombose isobanurwa nko kwipfundika kw'amaraso no gukanyarara k'udutembo tuyobora amaraso mu mubiri bigatuma adatembera, kandi aricyo kirango cya mbere cy'ubuzima. Aba bahanga barihuse bahita bavuga mu ncamake rumwe mu rugero babonye ku mugore w'imyaka 30 watewe urukingo rwa Moderna. Bati nyuma y'amasaha 24 umugore w'imyaka 30 yatewe urukingo rwa Moderna yatangiye kugira umutwe ukabije. Nyuma y'ibyumweru bitatu yasanzwemo ubwoko bw'umutwe udakira no kujijwa. Ibyuma bireba mu bwonko byerekanye ko inyuma y'imitsi ijyana amaraso hari ikibazo gikomeye cyo gututubikana n'utwenge dutandukanye tudasanzwe. Yagombaga gukorerwa igikorwa cyo kugabanya uko gututubikana, ariko gukomeza kubyimba k'udutsi two mu mutwe cerebral edema byahise bimutera gupfa. Ishami ryacu ry'abiga inkomoko n'imigendekere y'indwara bari gukora ubudahagarara ku bya trombose ndetse no gutanga igisubizo kinyomoye. Bakomeje batanga amakuru menshi y'ingaruka n'ukuntu byagenze, ndetse bagaragaza ko bavumbuye ko urukingo rwa Moderna rwateye ibyago bakiri gutendera ibirari, kuko no mu bihe biri imbere bizakomeza kugaragara kuri uru rukingo rwatewe benshi mu bakomeye, kuko nirwo rwitwaga VIP, rwo n'urundi rwitwaga Johnson & Johnson mu kanya turareba. Mu gice aba bahanga bise umwanzuro wabo conclusion, batanze impuruza bati mu buryo busa n'ibyo twabonye, itsinda ry'abaganga buriya mugore bahamije ko urukingo rwa Moderna rwagize uruhare muri iki kibazo. Ingaruka zikomeye za COVID-19 n'inkingo zazo ntabwo zirasobanuka neza. Nubwo bigoye bwose, ariko abakora mu buzima bose bagomba kuba maso ku bibazo nk'ibi. Tuva nkubwiye ko urukingo rwa Moderna ubundi rwakozwe n'ibigo bibiri by'abanyamerika karahabutaka mu gutunganya imiti, inkingo bakazigurisha amakayabo k'amadolari. Ibyo bigo ni National Institute of Allergy and Infectious Disease na Biomedical Advanced Research and Development Authority. Uru rukingo rwagiye rugurishwa rufite irindi zina rya Spikevax. Ushaka kuganira neza inkuru y'inkingo n'ingaruka ku bazitewe, wafata umwanya wo kwigengesera ukabanza ugaca mu buryo zakozwe huti n'ukuntu zaje mihangana ry'ibihugu. Nyuma y'uko icyorezo cya COVID-19 cyadukiye, ibihugu byinshi, za kaminuza, za ministeri n'ibigo bisanzwe bidafite icyo bikora mu by'ubuzima byose byahise bijya mu ntambara yiswe Course to COVID-19 Vaccine. Impamvu buri gihugu na buri kigo cyarwaniraga gusohora mbere urukingo nuko bari bazi inyungu z'agatera bitwenge turaza kubona zari zibipfuritsemo mu ibanga, mu gihe abandi bategekwaga kwihindira mu nzu n'uwo babonye atamba ku gahinga agahita agirwa cya gikoresho cya babandi basengera hahandi ingoma. Nuko
Muribuka ko COVID-19 yatangiye mu kwa 12 2019 ariko mu buryo butunguranye ku itariki ya 24 z'ukwa mbere kwa 2020 abanyamakuru wa Reuters Sten Huysen na Kelland bahise bandika bati with one virus genetic code in hand scientists begin work on vaccine. Muri iyi nkuru bemeje ko company ya Moderna ifite icyicaro Massachusetts muri Leta Zunze za Amerika yemeje ko ifite urukingo rwa COVID-19 ikaba igiye gutangira kurwagura, kurusuzuma no kurubyazamo za miliyoni zizakenerwa nyuma yo guhabwa ibyangombwa, ubushobozi, inkunga n'ibindi, ariko bo rwose ngo bari baruvumbuye rugikubita. Abandi bati abo bahanga babaye bakibona icyorezo abantu bataramenya neza ikigitera, amavu n'amavuko, imvo n'imvano, dore ko ahubwo mu bihugu hafi ya byose bya Afurika benshi bari bataranamenya ko hari n'icyorezo gihari, kuko nko mu Rwanda umuntu wa mbere ufite COVID-19 yagaragaye ku itariki ya 13 z'ukwa gatatu kwa 2020, hafi amezi abiri abandi barakabakabye ku nkingo. Yamaye nka Papa Dicastes. Muri iyo nkundura y'agatangaza ku itariki ya 2 z'ukwa 12 k'uwo mwaka, tayari ikigo gishinzwe kwita ku buzima n'ikorwa ry'ibibubungabunga mu Bwongereza, United Kingdom's Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, cyo cyatanze ibindi guhita cyemeza no gutangira ako kanya gutera inkingo zo mu bwoko bwa Pfizer. Iki gihugu nicyo cya mbere cyari cyemeje urukingo rwa COVID-19 mu burengerazuba bw'isi, nubwo abashinwa byemejwe ko mwibanga bari bihereranye ibanga ry'urukingo rwa COVID-19 baranatangiye kurutera. Kubera rya rushanwa twavuze, habaye intambara yanajemo ubugambanyi bw'ibihugu. Abanyamadolari bahise bahuriza hamwe abahanga bo muri kaminuza ya Oxford mu Bwongereza n'ikigo cyo muri Sweden cyitwa AstraZeneca, bahita basohora urukingo rwiswe Oxford AstraZeneca COVID-19 vaccine rwaje kwitwa AstraZeneca, twari turi kumva mu kanya n'amahano yarwo. Gusa byo umwana apfa mwiterura, kuko ako kanya mu ntangiriro za 2021 rugitangira kwinjizwa mu bantu, ibihugu bidakinira ku magara y'abantu babyo byahise bihagarika urwo rukingo, kuko ngo bafashe turiya tuzi baturungurukamo neza basanga duhishemo ibyakwangiza ibyishimo by'abaturage babo. Ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 12 kwa 2021 igihugu cya Finland n'ikigo cyacyo gishinzwe ubuzima Finnish Institute for Health and Welfare bavuze ko bahagaritse uru rukingo rwa AstraZeneca. Igihugu cya Denmark n'ikigo cyacyo Danish Health Authority ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 4 kwa 2021 tayari nabo bahise bahagarika AstraZeneca, ni nako kandi Norvege nabo babisubiyemo. N'ikimenyimenyi umunyamakuru Peltier wa The New York Times ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 4 kwa 2021 yasobanuye ko urukingo rwa AstraZeneca ruri gukemangwa mu bihugu byo muri Scandinavia mu majyaruguru y'Uburayi. Yagize ati Denmark says it's permanently stopping use of AstraZeneca vaccine. Impamvu batangaga nuko bavugaga ko zitujuje ubuziranenge kandi zizagira ingaruka zaba izavuba n'izigihe kirekire kuba ziterwa, ariko nabo babivumbuye hari abantu babo bake bari bamaze kuzitonyangirizamo. Gusa ibyo ntibyabujije ko inkingo za AstraZeneca zagurishijwe mu bihugu byinshi cyane cyane bitishoboye, kandi nabwo zikarwanirwa nk'amasuka mu gihe kitabira. Mukanya turababwira inkingo zatewe abanyarwanda n'abanyafurika n'inzira byakozwemo. Tutararenga ku ntambara yo gucura no kugurisha inkingo za COVID-19, ibihugu hafi ya byose bifite ibibaraga mu bukungu bw'isi byashoye imari muri iki cyashara cyari gifite abaguzi ku isi hose. Hari kampani y'abanyamerika yagiye mu Bubiligi mu ishami ryayo rizwi nka Janssen Pharmaceuticals, bahita basohorerayo urukingo rwiswe Janssen COVID-19 vaccine. Ni nyuma y'uko iyi kampani isohoreye urukingo rwa Johnson & Johnson narwo rwajombwa abantu benshi. Nyamara bya bihugu bya Norvege, Finland na Denmark byahise bivuga ko urwo rukingo narwo rugoramye byo kugoramisha amagara y'abantu. Uzabisome mu nkuru The Danish COVID-19 vaccine rollout continues without the COVID-19 vaccine from Johnson & Johnson. Nyamara nabyo ntibyatumye urwo rukingo rutanyanyagizwa mu buryo nk'uko babivuze ikibazo cya blood clot disorder kiri kwigaragaza mu mbaga y'abantu. Dusubiye inyuma gato mu kwezi kwa 8 kwa 2020 ikigo cy'Abarusiya cyitwa Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology kibifashijwemo n'umurusiya karahabutaka mu nkingo Dr. Denis Logunov wanakiniye mu bimbere mu gukora urukingo rwa Ebola. Icyo gihe Abarusiya bari batangarije isi ko nabo ari banyamugenda mu bimbere n'urukingo rwabo bise bakanacuruza ku izina rya Sputnik V. Gusa mu nzangano bagirana nabo hakurya yabo bavuze ko batakwizera, abandi nabo bavuga ko batakwizera izo za Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson n'izindi nyinshi zakorewe mu burengerazuba bw'isi. Ariko ntibyabujije ko Sputnik V icuruzwa mu bihugu 28 birimo ibyo muri Afurika nka Angola, Mauritius, Congo Brazzaville, Egypt, Benin na Tunisia. Kandi Abarusiya banabyitonzemo neza baza no kwadukana urukingo rwihariye bise Covivac.
ubwo ugahita uhinguka kuri ba bagabo bagufi ariko bari kwitegura gutegeka isi nyuma y'amatora ari gukorwa yo gusimbura uwari uyiyoboye witwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Babaye abambere mu kwadukana urukingo rwa COVID-19 barwita Coronavac. Muri kwa gukora ibintu kwabo mu ngano nini bagamije guhaza amarangamutima y'umugwizatunga n'umutindi, bahise bashishimura izindi nkingo z'amoko menshi atandukanye ahari kugira ngo buri wese uko yifitera umugereho. Bakoze Convidencia, Sinopharm, AW Corona, Covidifur, Kiconvac na za Zififax ndetse n'izindi. Ubwo ugahita wibaza impamvu iki gihugu kitakoze urukingo rumwe ruturutse mu kigo kimwe bikarenga inganda nyinshi n'abashoramari bakabizamo. Ibyo washaka ugahita unabigira ibizibiti ko hari impamvu zikomeye z'ubucuruzi turaza gusuzuma nyuma. Ahubwo n'ikimenyimenyi si iki gihugu cyabikoze gutyo, kuko Abahinde n'ikigo Bharat Biotech bakoze Covaxin, bukeye bazana Zicov-D, Abafaransa bazana VLA 2001, nyuma abandi bashoramari baho bagurisha urukingo rwa Sanofi GSK. Nuko igihugu cya Iran na cyamakura kinjira mu matwi ko bya bintu birimo imari gitungura isi cyadukana urukingo bise Nola. Bukeye Iran izana Razikov Pars, ikurikizaho na Faklavac. Iran yumva ntishizwe isoreza kuri Covilan Barekat. Ahubwo n'ibihugu bitakekwaga nka Kiba yakoze inkingo ebyiri, Sobelana Plus na Abdallah. Indonesia bakora Indovac, Korea y'Epfo ikora Sky Covione, Australia ikora Covialap na Covax 19, Turkiya, Taiwan, Kazakhstan bose bagiye bakora inkingo. Ubwo ushobora kugira ngo Abanyamerika bo bahagarariye kuri Johnson & Johnson, Moderna na Pfizer. Oya, banokoze Novavax binyuze muri kampani yitwa Novavax ikorera Maryland. Corbevax narwo ni urukingo rwacuriwe Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ababo banabihimbye mandi mayeri binjira mu ishami ry'umuryango w'abimbye rishinzwe ubuzima ku isi OMS. Muri izi nkingo bemera ko bafite makaboko, dore ko ari nabo bashyiramo amafaranga menshi muri OMS, maze zisa naho ari zo zonyine zemerewe gucuruzwa ku isi yose mu byo bise emergency use. Niyo mpamvu ziriya nkingo zindi zose twavuze guturuka mu bindi bihugu bishoboka ko ni nabwo bwa mbere uzumvise, kuko nyine batemeye ko wazimenya, ariko ririya shami ry'umuryango w'abimbye ziriya nkingo zose twanyuzeho rirazemera rikemera n'ikoreshwa ryazo. Ubu OMS cyangwa ishami ry'umuryango w'abimbye ryita ku buzima ryemera inkingo 40 zose ziri ku isi, ariko ibihugu byinshi byagiye byikorera izabo nibirirwa bajya kuzisuzumisha muri uwo muryango. Bisobanuye ko ku isi ibihugu byose bifite akabaraga byikoreye inkingo uretse ibihugu byacu bya Afurika. Aho ukomeze wibaza impamvu izi nkingo zabaye nk'uburo buhuye, kandi ubundi gukora urukingo rw'icyorezo icyo ari cyo cyose kuri iyi si bimara imyaka n'imyaniko rutaraboneka. N'ikimenyimenyi urukingo rw'icyorezo cya sida rumaze imyaka irenga 30 rushakishwa rutarashyirwa ku karubanda. Yego da, rutarashyirwa ku karubanda, kuko yenda ikambere ibyaho ntubimbaze nge ndi rubanda sinamenye ibyahishwe twebwe abaciriritse. Noneho rero kuki inkingo za COVID-19 zabonetse vuba kandi zikandagara hose ku buryo hafi buri gihugu kuyemo ibyo muri Afurika byabashije kwifindafindira nko guhumbya urukingo, ahasigaye izo nkingo zikagurishwa ivumbi rigatumuka. Mu mwaka wa 1796 nibwo umwongereza Dr. Edward Jenner yavumbuye urukingo rwa mbere. Ni urukingo rwa smallpox, indwara iterwa na virusi ya variola. Aruvumbura amaze imyaka 10 yose yiga neza indwara ya smallpox. Iyi ndwara uyigereranyije n'icyugazi cya COVID-19 nuko iki cyorezo cyaje kigatitiza isi yose, ku buryo bishyize ku munzani bigaragara ko nibura kugira ngo uru rukingo ruboneke byari gufata imyaka 20, ariko mu kwezi kumwe gusa n'iminsi abahungu bari baruvumbuye da. Yenda ikibazo nticyaba kuvumbura urukingo mu gihe gito, kuko nanone isi yo mu 1796 yari itandukanye n'isi yo mu 2020, kuko ikoranabuhanga mu buzima, ubushobozi bwose no kuba cyari ikibazo gihangayikishije isi byari byoroshye, ndetse abahanga bemeje ko bari bamaze igihe biga ku gakoko ka Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 gatera COVID-19. Nubwo bwose ikoranabuhanga, ubumenyi n'ubucakura mu bya siyanse byiyongereye, ariko iyo bigeze ku kintu bita inkingo ntibishoboka. Ndabarahiye ntabwo bishoboka ko urukingo rwaboneka munsi nibura y'imyaka 5. Reka tubisobanure. Ubundi abahanga mu buvuzi bahamya ko inkingo iyo zimaze gukorwa ziba zigomba gusuzumwa. Zigasuzumwa bahereye ku nyamaswa nk'imbeba. Muri laboratoire muzabona ko bakunda gukoresha imbeba yitwa cobaye. Hakurikiraho abantu b'ibitsina bitandukanye, imyaka itandukanye, uruhu n'ibindi byiciro by'abantu. Iyo ibyo birangiye hagomba gutegerezwa imyaka runaka yo kugenzura neza niba nta ngaruka izo arizo zose byateye kuri za mbeba no mu mibiri y'aba bantu basuzumiweho ku bushake bwabo. Ubundi haba hagomba kurebwa niba n'abana bazakomoka ku batewe inkingo badashobora kuba ari bo yenda bizagiraho ingaruka z'ibyo ababyeyi babo batewe.
Ibyo rero bigendana no gushyira abasuzumwa mu bihe bitandukanye n'amageragezwa menshi kugira ngo habarwe neza niba nta ngaruka runaka ibyo byagize. Nubwo yari yo nzira yo gusohora inkingo, siko byagenze ku nkingo za COVID-19 kuko bisa nkaho zo zasohokaga mu nganda zihita ziherezwa abaganga, noneho abarwayi bari bababaye bisi yose bagatega akaboko bagaterwa, nyuma bakabashimangira bakabatsindagira. Sinzi niba no kubabyoroga bitarajemo, sinibuka neza. Icyo nibuka nuko ari n'abateye inshuro zigera kuri 3. Ahubwo no gukekeranya ko waba utaratewe izo nshuro bahitaga bagufata bakakongeramo urundi. Kandi nubwo rwose by'ubuvuzi atari umwuga wanjye, ariko kumenya ko kunywa imiti myinshi byagira ingaruka ku mubiri byo ntibyananira. Nawe suko ni ukuvuga rero ko bisa nkaho abantu twese twakorewe igerageza, noneho rero ubu hakaba hari gucunganwa nuko nta ngaruka bizagira ku buzima bwacu. Ubwo ingaruka bizagira izo arizo zose byararangiye kuko nta wabasha kugupfunuramo turiya tuzi bagushyizemo. Ubwo nyine no guhebera urwaje kuko si urwumwe n'abatewe urukingo rwa Johnson & Johnson barahoze. Dore impamvu bahoze. Ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 4 kwa 2024 BBC yanditse inkuru y'agahinda ku banyafrika y'epfo n'ibindi bihugu byari byaramaze gukingiza abaturage babo ku bwinshi urukingo rwa Johnson & Johnson. Ni inkuru bahaye umutwe ugira uti Johnson & Johnson vaccine paused over rare blood clots. Baranditse bati Amerika, Afrika y'epfo n'ibihugu byo mu muryango umwe bw'Uburayi byabaye bihagaritse gukingira abantu n'urukingo rwa Johnson & Johnson rwa COVID-19 nyuma y'amakuru yo kuvura kw'amaraso kudasanzwe kuri benshi mu batewe izi nshinge. Abantu bumvise iyi nkuru baratewe uru rukingo, abenshi bahise bati biro biri hagati ya 1 na 5. Niko ubushakashatsi bwabyemeje. Gusa nyine kuvumbura ko urukingo rushobora gutuma amaraso y'uwarutewe amera nk'ikivuguto niyongere kunyaruka mu mubiri, byo byagombaga kuba byaravumbuwe mu gihe hari hagikorwa isuzuma n'igerageza ribanza gukorerwa no ku nyamaswa nk'imbeba kuko abantu twikunda. Nizere ko nimvuga ko abazitewe ubwo bari babaye nk'imbeba zo muri laboratoire zasuzumiweho, noneho abahanga babona bidakunda bakabihagarika, nta wande burujisho. Unandebye urujisho twakizwa n'uru rugero rw'inkuru iteye agahinda. Ku myaka 37 Dr. Michel Zimmerman yari umwe mu bahanga bafite impamyabumenyi y'ikirenga mu by'imikorere y'ubwonko neuroscience. Uyu kandi yigisha muri za kaminuza artificial intelligence. Nyamara ibyabaye ku bwonko bwe nyuma y'urukingo rwa COVID-19 Imana yonyine niyo izabisuzuma. Mu minota mike Dr. Michel Zimmerman amaze guterwa urukingo rwa Johnson & Johnson yahise atangira kumva ububabare ku gice cy'akaboko k'ibumoso bikomereza ku gutwi kw'ibumoso no mu nzara. Mu minsi mike yakurikiyeho ntiyabashaga kureba urumuri, akurikizaho kwibagirwa n'amazina ye. Kuva mu 2021 atewe urukingo, abaganga basanze ubwonko bwe bwarahise bwangirika bikomeye kugeza ubu ntabasha kuvaho yicaye, ntiyatwara imodoka cyangwa ngo abashe no guhagarara. Iyi nkuru ye wayisoma mu nkuru y'umunyamakuru w'inkuru zicukumbuye ku kinyamakuru The New York Times. Ejo bundi ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 5 kwa 2024 Apollo Mandavili yasohoye iyi nkuru ayita Thousands Believe COVID Vaccine Harmed Them. Is anyone listening? Nanze kuyizana yose uzayisome wumva ubuhamya bwatumutitira. Wumve ko Dr. Demetri Daskalakis, umuyobozi w'ikigo gishinzwe inkingo n'indwara z'ubuhumekero muri Amerika, National Center for Immunization and Respiratory Disease, yemereye uriya munyamakuru ko rwose bari gukora ubushakashatsi kandi ko hari za miliyoni z'abantu bagizweho ingaruka n'inkingo, yewe zishobora no kwiyongera kuko nyine byagenze uko bitari byitezwe. Mu yandi magambo, ushingiye ku ngero tuvuyeho z'uko zakozwe, ingaruka zagiye zigira, nta rukingo na rumwe rwa COVID-19 rusa n'urudafite ingaruka zidasanzwe kuko no mu busanzwe buri muti wose wakorewe mu ruganda ugira ibyitwa side effect, ingaruka twakwita mbi ku wawukoresheje, ariko iyo barebye ingaruka nziza bakabona arizo nyinshi bemera kuguhemukira ariko ugakomeza ugasindagira. Bivuze ngo kuri izi nkingo rero basukumyeho iminsi, ahasigaye buri wese azirwarize ku ngaruka zizakurikiraho. Nshatse nanabakopeza kuri aka kantu katurutse ku mujejeta bumenyi. Mu 1545 nibwo umwongereza bwana Joseph Mallory William Turner akaba karahabutaka wacuze ibihangano by'ubugeni bikaba 30 yanditse interuro mu gitabo cye The Rescuing of Romish Fox, Birds of the Same Feather Flock Together. Yashakaga kurengura ko burya bwose inyoni z'amababa amwe zigurukira hamwe, zigatorera hamwe, zikonera hamwe ndetse n'ibindi. Ibyo by'inyoni rero ubisimbuje inkingo za COVID-19 ngo ni Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson ndetse n'izindi, zose wasanga ziguruka kimwe zikanagurukira hamwe ku buryo no kona amagara y'abantu zigomba kubikorera hamwe. Nubwo hari abemeza ko izatewe abanyafrika zo zishobora kuba zinaciriritse cyane, gusa ibyo nta bimenyetso byizewe bikanyakanya twabiboneye. Ahubwo icyajaguruwe mu makuru apfuritswe hirya no hino nuko habayeho ibitambo by'amafaranga menshi yabazwe mu kuguranura imari ku bihugu byinshi kuba arizo nkingo nk'inkunga zizagenderwaho mu kwambura ijambo ibyo bihugu ndetse n'izindi politike twanagarutseho tuvuga ibya Magufuli no guhangana n'ibya COVID-19. Mu byibuka ko twabyise COVID-19 vaccine apartheid, ubwo abataracyumvise mwatanzwe umushi.
tutarashingura icumu kuri Afurika, ibihugu byose bya Afurika ubwo ibindi byakoraga inkingo binazibyazamo imari byo byari birekereje kuzatega amaboko ngo byinginga ababyeyi biyo hakurya, maze nabo bazabamenye umunsi bakojeje ibiganza kuri urwo ruhereko bumvaga ko ruzavuma nk'ifuni iheze COVID-19. Ubwo inkingo zari zije nk'uko twabivuze, ibihugu bya Afurika byo byemeye kwishora mu myenda no gutamba icyo bifite kugira ngo bicungure ababyo. Abo mu burengerazuba nabo babicuzemo umugambi unogeje, maze ibihugu byose byiyandika ku rutonde bitewe na patro wabyo bitangira guhabwa inkingo mu mushinga wiswe COVAX. Ubundi COVAX ni impine ya COVID-19 Vaccine Global Access. Ni ukuvuga ko ari uburyo bwiswe ko ari igikorwa cy'ubumuntu gihuriweho ku isi cyo gutuma ibihugu bikennye cyane mu mutwe kuko bitazi nyine akajambo banga ko gukora urukingo nuko bigafashwa kubona no kugezwaho inkingo, kuko nyine ari ibitambambuga bisabwa gutegereza ko babinombera nk'abana baba badafite ubushobozi bwo kurya nako gukora no gutekereza ibikomeye. Erega nta gahinda abanyafurika mwe, ibyo bitatujyana mu gahinda uretse ko tunakarimo, ahubwo ushobora kugira amatsiko utese mama abanyarwanda bo bite. Ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatatu mu 2021 ku rubuga rw'ishami ry'umuryango w'abimbye rishinzwe ubuzima ku isi World Health Organization basohoye itangazo rigira riti Rwanda receives COVID-19 vaccines through COVAX. Nuko bandikamo bati Kigali ku itariki ya 3 Werurwe 2021 uyu munsi u Rwanda rwakiriye bwa mbere inkingo za COVID-19 binyuze muri gahunda ya COVAX. Icyiciro cya mbere cya doze 240 z'inkingo za AstraZeneca cyageze i Kigali mu gitondo cyo kuwa gatatu. Icyiciro cya kabiri kigizwe na doze 102,960 z'urukingo rwa Pfizer nazo ziva mu kigo cya COVAX, biteganyijwe ko zizagerayo ku mugoroba kwa gatatu utaha. Birumvikana ko abanyarwanda ku bwinshi batewe inkingo za AstraZeneca na Pfizer, sizo gusa ariko kuko ku itariki ya 21 z'ukwa gatatu kwa 2022 Dr. Brian Chilombo uhagarariye ishami ry'umuryango w'abimbye rishinzwe ubuzima yabwiye ntaramakuru by'abanyaturikiya Anadolu Agency ko Rwanda ruri gukoresha inkingo zo mu bwoko bwa Sinopharm, rwa rundi twabonye ko ari rumwe muri nyinshi z'abashinwa banatewe Pfizer, AstraZeneca na Johnson & Johnson. Icyo gihe yababwiye ko miliyoni 7,900 z'abanyarwanda bakaba 61% bose bari bamaze gukingirwa byuzuye nibura kugera ku itariki ya 10 z'ukwa gatatu kwa 2022. Bivuze rero ko u Rwanda rwari imbere y'ibindi bihugu muri Afurika mu gutuma abantu barwo bagerwaho n'iyo mari. Ariko sedi ubundi kuki ibi byose byakozwe abantu bagaterwa ibishinge bitizewe dushingiye ku ngero n'inzira zose twanyuzemo, babitewe n'iki koko? Tuyitamanya tuyitumukiro tuyitamanya tuyitumukiro yo gatsindwa yo kabyara amafaranga 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 amafaranga. Uwo muhanzi ni nyakwigendera Jacques Buhigiro. Niyo twasoza ariko mwibuke rwa rugero rumwe rwasobanura byose. Kuva mu kwa mbere kwa 2022 ikigo cy'ubushakashatsi ku miti kizwi nka National Library of Medicine cyashatse kumenya agaciro mu mafaranga inkingo za COVID-19 zaba zari zimaze gutwara igihugu cyabo cya Leta Zunze za Amerika. Byatumye NIH itumira mu bushakashatsi abadokiteri bakoze ku nkingo za COVID-19 impuguke 8 ku bya COVID-19 zirimo Noam Kirson, Yashina Shivdasani, Brahim Bokat n'abandi batanu. Byarangiye ku itariki ya 25 z'ukwa 12 kwa 2022 basohoye inyandiko nushaka uzabona The Societal Economic Value of COVID-19 Vaccines in the United States. Mu gace bisi bisubizo twabonye bagize bati ubucukumbuzi bwacu n'ubusesenguzi twakuye mu mahonikiro menshi y'amakuru bugaragaza ko kuva inkingo zatangira mu kwa 12 kwa 2020 zateganywaga ko abazikora bazinjiza hano muri Leta Zunze za Amerika amadolari trillion 5. Nyamara ubuvumbuzi bwacu twifashishije ibipimo n'amakuru yandi tubona ko agaciro k'izi nkingo kabarirwa hagati ya trillion 1.8 kugenda ukageza kuri trillion 9.9 z'idolari. Niba icyo gihe Leta Zunze za Amerika zari zituwe na miliyoni 333 ubariye ku mubare uhanisha n'umugabane wa Afurika warutuwe n'abarenga miliyari 1 na miliyoni hejuru ya 300, ubaze doze kuri doze utekereza ko hari n'abataratewe wasanga nibura Afurika yahita isagura muri trillion 35 z'amadolari. Aho ukamenya ko abahanga bemeza ko ufashe ingano y'ikintu cyose gifite agaciro munsi y'ubutaka gitunze kurusha hafi ku isi yose. Aho ukamenya ko abahanga bemeza ko ufashe ingano y'ikintu cyose gifite agaciro munsi y'ubutaka gitunze kurusha hafi ku isi yose Repubulika ya Demokarasi ya Kongo usanga nibura byahwana na trillion 24 z'amadolari. Ari amatiriyoni ntugire ngo ni ingano yahise yishyurwa ko kanya, kuko buhoro buhoro byaba mu nzira z'ikirere, amazi n'ubutaka zizishyurwa. Ari nako dusobanukirwa impamvu amahame y'uburenganzira bwa muntu mu kwiteza inshinge, amahame ya kiganga yo gukora inkingo, inzira za kinyamwuga, izagihanga mu gusuzuma ingaruka z'ibihabwa abantu yose yakandagiwe ahari kugira ngo imari kabakaba amatiriyoni iboneke kuri bamwe.
yego iboneke kuri bamwe, none ingaruka zigaragara ziri kwibonekeza mu gihe abanyapolitike baryumyeho kandi banze no gutangaza mbere na mbere ingaruka zaba iz'ubukungu cyangwa izindi cyorezo cya COVID-19 cyagize ku bihugu bategeka kandi rwose izo ngaruka zirahari uruhumbira jana. Niyo mpamvu hari injyane n'imidugararo hirya no hino mu bihugu n'intambara ku bihugu bitunze iby'agaciro, bamwe bashaka kwivura ibikomere basigiwe n'iki cyorezo. Ni nako bimeze kandi gusobanura ingaruka inkingo za COVID-19 ziri kugira ku baturage nabyo byakomeje kugira ububwiru, kuko bamwe batabona n'ijambo batangiriraho bagira bati mutwihanganire za nkingo twabategetse guterwa burya zarimo uburozi buzica bamwe uruhongohongo, ubwo rero mushinjagire mushira kandi mupfe kigabo. Ibyo byagira ingaruka kuruta kwitwara nkaho nta kigeze kiba, dore ko nuzakorora bizitwa ibindi, nyamara ukuri guhari nuko ishyamba atari ryeru badi. Nibyo rwose ishyamba si ryeru, kuko niba AstraZeneca yemera ibyo yakoze ndetse ikikuriramo akayo karenge, kandi si yo yonyine, kuko tariki ya 9 z'uku kwezi kwa 7 kwa 2024 Dr. Michael Dorstan wakoreye urukingo ikigo cya Pfizer, bakarwita nyine Pfizer, akaba yaramaze imyaka 15 ayoboye ishami ry'abakora imiti muri iki kigo, ahembwa amafaranga yose yakwifuza, yatangarije isi yose ko asezeye avuye mu mirimo isa n'iyi. Abakuyeho amarido bakarunguruka mu mabanga y'iki kigo banzuye ko yamaze kumenya ingaruka ibyabaye bizagira, akaba yikuriyemo akarenge ngo ruzacike yambutse, dore ko n'uru rukingo mbere na mbere bashatse kurumwitirira ngo ruzitwe Dorstan nko kumushimira, ariko akabigarama ati murwite Pfizer ntacyo bitwaye. Ahubwo niba utaramimenye, mu nkuru umunyamakuru Jado Mark Phillips wa CNN yanditse ku itariki ya 15 z'ukwa 3 kwa 2023 akayita Johnson & Johnson COVID-19 vaccine no longer available in the US, yahamije ko bigomba kumenyekana ko ikigo cyo muri Leta Zunze za Amerika gishinzwe indwara no kwirinda US Centers for Disease Control and Prevention cyatangaje ko gihagaritse burundu inkingo za Johnson & Johnson muri Amerika. Isi yose yifata mu mayunguyungu yumvise ukuntu iki kigo cyahise gitegeka ko n'izindi doze miliyoni 12 n'igice zari zitaraterwa abantu zita zijyanwa mu ngarane zikamenwa ako kanya. Nyamara umenye ko abanyamerika miliyoni 19 bari bararangije guterwa ibyo bibura gasani, mu gihe izindi zose doze miliyoni 31 n'igice zari zamaze koherezwa mu bindi bihugu utibagiwe ni wacu. Nta guca ku ruhande, US Centers for Disease Control and Prevention yemeje ko urukingo rusobetsemo ibitera indwara yitwa thrombocytopenia syndrome, kubibuka trombose cyangwa thrombosis twasobanuye, ni muhite mugenda mu bihuze. Mu bihuze munahuza n'uburyo bwo kumenya ubwoko bw'inkingo mwatewe, igihe mwaziterewe ndetse n'ibindi, kugira ngo yenda ikidasanzwe kizatenderwe ibirari, ariko ibisi byacitse kuko binashoboka ko abatewe inkingo bose batazagerwaho n'ingaruka, kuko imibiri, ubushobozi, imiterere n'ubudahangarwa ibyo byose nibyo bigira uruhare mu byavuzwe byose. Kandi umuhinde w'umuhanga kurusha abagenzi be Dr. Avul Pakir Abdul Kalam ntiyabuze gusiga umurage, kuko wakwisararanga kose n'ubundi ntacyo wahindura ku hazaza hawe. Ubwo rero ukabusabwa gutuza, maze amafufu n'amafaranga bikagufubika. Bye.